tandukana no guhora uribwa amafaranga muri betting. Twabazaniye website nziza yitwa oyebet.com aho tubahereza prediction enye buri munsi ziba zifite kugeza ku kigero cya 90% cyo kuba zatsinda. Kugira ngo ubone izi prediction rero uzibone ute, ibiciro ni bya bindi ntago byahindutse, ni urafata bonoma yawe y'icyumweru kimwe ku mafaranga 3000 ndetse n'iy'ukwezi ku mafaranga 1015, ubundi nawe winjira mu muryango mugari wabatsindira amamiliyoni bayakuye muri betting ariko babikesha oyebet.com. Amahirwe masa rero ni muze kuri oyebet.com. ku bindi bisobanuro uratwandikira kuri nimero muri kuri za screen zanyu cyangwa uje muri description y'iyi nkuru uraza kuhasanga link ya oyebet.com ubundi winjire. Nizere ko mukomeje kugubwa neza aho mudukurikira muherereye hose mu mpande enye z'igihugu zigiye zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, ndetse n'abadukurikira muherereye mu mujyi wa Kigali. Turabashimiye rero, mukomeze mugubwe neza. Nimba warahisemo neza rero ukaba warakanze subscribe kuri Verite TV, amahoro n'imigisha by'Imana bikomeze bibane nawe kandi ukomeze uhirwe mu byo ukora. Kuri wowe rero ubuzima butarimo kugenda neza, hamwe no gusenga no gukora biraza kugenda neza, kandi uyu munsi aba ari uyu munsi nyine, ejo hakaba ari ejo, ntawamenya ibintu bishobora kugenda neza. Komeza rero wihangane kandi ubane natwe, wowe udukurikira wibereye mu mirimo yawe ukaba ati reka ndebe kuri Verite TV twirebere amakuru baba baduhaye umunsi ku wundi. Nyemerera rero twinjire muri ekipe ya Rayon Sport. Mwabibonye nubwo ku munsi wo kuwa gatatu nta makuru menshi cyane aba ahari, ariko hari abyutse avugwa, hari amakuru abyutse avugwa muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Yamaze kuba isohora itangazo, ariko rimaze kuba kimomo muri iki gitondo nyine cyo kuwa gatatu. Ari itangazo rikubiyemo ibihe rimeze birite, gusa nimba uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ntujye kure, nze kuba nkuvira imuzi n'umuzingo kubikubiye muri iri tangazo. Gusa ibi byabaye nanone ekipe ya Rayon Sport yananiwe kwisobanura na Mereke yahariya muri Sudani. Ni umukino wabereye mu Nzove aho banganyije ubusa ku busa, aho abasore haba Ojira Joachim, Heritier Ruvumbu Nzinga, Yusef Rarbe, abasore bagiye batandukanye bagerageje gucenga abasore ba Mereke, ndetse banagerageza kuvunderezamo nyine nk'ibyo twari tubamenyereyeho, ariko byaje kuba byanga ntabwo byakunze kubera kudahirwa cyangwa se amahirwe make nyine bari bafite, kuko iyi ekipe ya Mereke ntabwo ari ekipe yoroshye, nayo ni ekipe ikomeye kandi iremereye y'izina hano muri Afurika. Rero byaje kurangira bityo. N'umukino watangiye ku isaha y'isa 9:30, umukino waje gutangira ku isaha ya saa 9:30. Wenda mbere gato yuko mbagezaho iby'iri tangazo, munyemerere mbanze mbabwire 11 nyine bari babanjemo ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport. Mwizamu bari bateretsemo Hakizimana Adolphe, wongeye kugirirwa icyizere cyo guhagarara muri iri zamu rya Rayon Sport. Yari yambaye nimero 22 mu mugongo, nimero 23 mu mugongo yari Mitima Isaac, nimero 13 yari Ganijuru Eri, 14 mu mugongo yari Mucyo Didier Junior, Rafael Osaruwe, nimero 7 mu mugongo, nimero 8 ni Aruna Musa Majari wa kuri iyi nshuro yari yagarutse. Iraguha Haji yarahabaye, Rudasingwa Prince ndetse na Mvuye kure Emmanuel Manu bari bahabaye rwose. Nimero 30 mu mugongo nk'ibisanzwe yari Ojira Joachim, nimero 28 mu mugongo yari Karisa Rashid. Nyine ku gatebe k'abasimbura hariho Simon Tamari, Ngendahimana, Rwatubyaye, Bugingo Hakim, Serumogo Ari Omar, Mbirizi Eric ndetse na Ndekwe Flex Kanamugire ndetse na Yusef Habe, Arsene ndetse Esenu Charles Bare na Heritier Ruvumbu Nzinga waje kuzamo rwose asimbuye kandi akina ibintu byiza cyane byari bikenewe. Ku ruhande rw'iyi ekipe nyine ya Rayon Sport yari yakiye hariya mu Nzove
aho kureba uyu mupira ku batari babashije kugera kuri stade kwa Ruguca nyine kuri ya website ya Rayon Sport kwishyura amafaranga 500 ku munyarwanda ku mudiaspora ni 3000 amadolari 3 ubundi ibintu bikaza kugenda neza. Nari maze kubabwira ngo ekipe ya Rayon Sport yasohoye itangazo. Se iri tangazo rimeze rite? Rirakumira bamwe, rirahagarika bamwe. Nyemerera ndi gusomere nkubwire ngo ibiri muri iri tangazo ngo bimeze bite. Rero ekipe ya Rayon Sport yamaze kuba isohora itangazo aho rifite umutwe w'inkuru aho rifite umutwe ugira uti impamvu guhagarika by'agateganyo fan club. Ni itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo tariki 9 z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 2023 aho bagize bati ubuyobozi bwa association Rayon Sport bubaye buhagaritse by'agateganyo fan club 10 igihe kingana n'amezi 3 nyuma yo kutubahiriza inshingano zireba abanyamuryango izirimo gutanga umusanzu ngo kutagaragaza abanyamuryango bagize fan club, kutagaragaza abagize komite ya fan club ndetse no kutitabira ibikorwa bya association. Izo fan club rero ni izihe? Ni fan club zigera ku 10 aho iya mbere ari Urungano fan club, Ishema ry'Umureyo, Kinyaga fan club, Indatwa fan club, Champions fan club, Gicumbi cy'Abareyo, Gikundiro yacu, The Blue Stars fan club ndetse na The Blue Sky, Rusizi Bugarama. Ibi rero bimenyeshejwe abayobozi baza fan club zahagaritswe ndetse n'abagize izi fan club zahagaritswe. Itangazo ryashizweho umukono n'ubuyobozi bwa association Rayon Sport. Niko bimeze. Rayon Sport mwibuke ko ari ekipe nyine ibeshwaho n'abafana. Rero iyo utubahirije ibisabwa ntabwo uba uri umufana tayari bihita bihindura isura. Ni mu rwego rero bahagaritsemo aya fan club. Ese wamaze kumva aho wari uherereye? Ese fan club yawe uherereyemo bimeze bite? Gusa hari fan club ikomeje kugenda yigaragaza, Dream fan club Unity, nimba yitwa Unity Dream fan club sinibuka neza, ariko harimo iryo jambo Unity Dream. Ariko ni fan club yigaragaza ijya ritanga imisanzu buri gihe. Nabonye president w'ikipe ya Rayon Sport yari yagiye kwifatanya nayo guserebura isabukuru nyine y'imyaka imaze ishinzwe iyo Dream fan club Unity. Ni fan club ya Rayon Sport. Ni byinshi biri muri iyi ekipe ya Rayon Sport, byinshi turakomeza kugenda tubigarukaho. Gusa murarikire gukurikira inkuru turi buze gukurikiza iyi ngiyi. Ese ninde uzerekana shampiyona y'u Rwanda? Turimo kubibategurira, kandi subscribe kugira utaza gucikwa. Ubundi dukomeze tubane. Ndabashimira inshuti za Verite TV.